Здравствуйте, жақшылар, күндүрлүнү көрлөр. Мен бойымның подписчиктарымды Австрийский Алтаец телеграм каналда, YouTube каналда жууктап жаткан чага байрамды утуп турум. Теслер көрчөдөр. Мен десе бу амралта күндө бумундай спортивный площадкада. Бу, кстати, бесплатно. Вот. Бумундай станок спортивный көрөр. Вот бумундай диски. Ол от длины плеча зависит, где-то 65 килограмм, и холды 120-130 килограмм давлю. Вот. Он рабочий, не служебный бушлат, куртка кышкы. Бу Австрия тердесе салкындак тер болор. Кырлык журтка дүңей, менин каносы төрөл аймагымга дүңей. Жарта Австрия жааны, ол 9 Бундесланд, немецкий дил айтып жат, американский административный деление штаттар. Вот, мында көп болуп спортла заниматься этяды. Онун улам мен баса найда иштин кийине спортла заниматься этип турум. Силерге Алтай Албатымга жакшы жүрүңүздөр. Уморхоп силерди утуп турум. Жакшы жүрүңүздөр.